Mwiriwe neza bakunzi bacu kuri Sayiri TV. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Tariki 20 Gashyantare 4 camunsi cy'uyu munsi, bijwe nuko mubana natwe mu biganiro byacu uko buje nuko bukeye. Amahoro igibaha umugisha. Murize wowe ubabaye, wowe urwaye uri kwa muganga, wowe ufite ikibazo cy'uburyo butandukanye, wowe utamerewe neza mu buzima, tukubwire ngo ntabwo ariko bizahora, ahubwo Imana izahindura amateka. Komera, humura, Imana ntiyagutaye, Imana izakomeza kubana nawe. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Tugarutse mu makuru n'ibiganiro byacu bitambuka hano kuri Sayiri TV. Tubafitiye amakuru meza uyu munsi tugiye kubagezaho. Ni ibiki biri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Epfo? Hari kuvugwa ibiki? Tega amatwi hanyuma tukuvira imuzi n'imuzingo. Ingabo za M23 nyuma yo gufata Goma, zigafata Uvira, zigafata Kamanyura, aho ziri kubarizwa uyu munsi, yewe zari zanafashe n'umujyi wa Bukavu, ndetse n'uyu munsi uri mu biganza byawo. Ingabo za M23 kuwa 4 tariki 14 nibwo zarasaniye n'ingabo za FARDC uyu mujyi wa Bukavu. Mu masaha makeya izi ngabo zakwiriye imishwaro, umujyi ziwusigira M23. Nyuma yo gufata uyu mujyi, ingabo za M23 ngo zageze muri gereza nkuru yo mu mujyi wa Bukavu, zisanga izi ngabo zarekuye abagororwa basaga 2,000. Ni nako kandi biri kuvugwa mu mujyi wa Uvira. Izi ngabo za M23 zamaze kwigarurira, zikiwukandagiramo zakozanyijeho n'ingabo za FARDC. Hakajya humvikana amasasu make make atandukanye hirya no hino, Wazalendo ndetse nyine igisirikare cya FARDC n'ingabo z'abarundi. Abo ngo nibo bakozanyagaho n'ingabo za M23 mu mujyi wa Uvira. Ahangaha ngo harimo gereza yari irimo abasaga 500. Bivugwa ko harimo n'ingabo za FARDC zari zifungiye muri iyi gereza, ngo bitewe nuko zakomeze gukubitwa inshuro zigakwira imishwaro. Igisirikare cya FARDC kandi kikazifata kikazijyana mu munyururu, kigahitamo kubafunga, kikavuga ko nta yindi mpamvu cyabafungaga ngo usibye ko bananirwaga urugamba, bagata intwaro ubundi bagashyira amaguru ku mugongo bagakwira imishwaro. Abangaba bari bafungiye muri iyi gereza. Bivugwa ko mbere yuko M23 igera mu mujyi wa Uvira, bakiri mu birometero 50, ingabo za FARDC zo zabashije kumenya ko M23 iri mu nzira izisatira. Bahisemo kugenda bakingura gereza yari irimo izi mfungwa zisaga 500. Hanyuma izi mfungwa barazirekura ziragenda. Ngo ariko abasirikare bahoze mu gisirikare cya FARDC bo barongeye bakomezanya na FARDC ngo bajya gusubira ku rugamba. Biravuga ko kandi atari aho nyine gusa izi ngabo za FARDC zagiye zifungura abanyururu bazo, ngo ahubwo no mu mujyi wa Goma, mbere yuko bafata Goma, igisirikare cya FARDC cyafunguye abagororwa basaga 5,000. Bikavuga ko kandi aba bagororwa bagenda bafungurwa uko bwije nuko bukeye n'igisirikare cya FARDC mu gihe kigiye gutanga imijyi kiba gifite. Ngo aba bagororwa nabo nta kindi bakora, bakurikiriza ingabo za FARDC maze bagahungana bagakwira imishwaro. Izi ngabo za M23 zimaze gufata Kamanyura, ubu nizo ziri kugenzura umupaka wa Kamanyura. Izi ngabo kandi za M23 ziravuga ko uyu mujyi wa Uvira ari nazo ziri kuwugenzura.
imipaka yose ihuza u Rwanda na Kongo